Vhathu va madana va kuvhangana ngei St George's Cathedral u tikedza fulo la Vho-Zackie Achmat la u toda ya Phalamennde. Vho-Achmat vari vana thikezo ya vhuḓi u bva kha madzangano a vhadzulapo fhambananaho ya uri vha ḓi dzhenise kha mbambe wa muraḓo wa Phalamennde. I have a mandate from many of the people here today. I have collected already 2,000 signatures of people in communities, more than 2,000 signatures, who say that they will support me. Vho-Achmat vari va khou ṱoḓa Phalamennde tshi dzhiela nṱha lushaka madzuloni a u dzhiela nṱha maora polotiki khathihi na vharangaphanḓa vhao. My job, if I go to Parliament, if I'm elected, is to make sure that those people come to Parliament. That's my job, not to make a speech on their behalf. Fhedzi naho zwo ralo, Vho-Achmat vari vha khou vhilaedzwa nga mulayotibe wo khwinifhadziwaho zwa dzikhetho une wa kha ḓi fanela u sainiwa nga president wa shango. The bill is a disaster for independent candidates. It's a rig towards parties. It's another way that the ANC and the big political parties want to steal the election away from individuals and independents. Vho-Nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe u fana na Vho-Zackie Achmat vho lindela president vho-Cyril vha tshi saina mulayotibe uyu wo khwinifhadziwaho wa dzikhetho uri vha kone u ṱaṱisana na mahoro a polotiki khethoni dza lushaka na dza mavunḓu nwakani.